Mwongeye kwirirwa abakunzi babona Films TV, turabasuje aho muri hose, mukomeze mugubwe neza. So uyu munsi nongeye kwifuza kugira icyo nabasangiza. Abantu benshi bari bamaze iminsi bansa uburyo twabakorera video yo kwesitara amajwi, uburyo bayakoramo. So reka rero tubikore tudatinze. Hari ijwi rya mbere ryitwa Sero, rimaze iminsi abantu benshi bambaza uburyo bari shyiramo naho warikura. Ijwi rivuga gutya. Okay, iri jwi rero ukuntu barishyiramo ahantu warikura ni ukuvuga ngo no kugira ngo rivuge gutya uraza ukarishakira hano. Kuba bafite piano ya 200 ushaka kuza, urabizi ko tuno tuntu two ibintu musanzwe muzi, main na ray of table. Ray ni ijwi rya kabiri. So ahantu wakura rino jwi rya Sero uraza ukarisanga muri strings. Uraza ukayemezamo iyo urishaka. So iyo wamaze gushyiramo strings uraza ukajya hano, amajwi ya strings ari za violin ugakaraga ukoresha kano kantu. Rero Sero niho warisanga. Ikindi uraza urabona nkanza hano kuri sound creator. Iyo wamaze kurishyiramo urabona ko Sero yamaze kugeramo. So reka tugeze gutya, Sero yamaze kugeramo. Uraza ugakora hano kuri sound creator. Kuba afite yaba piano zose za Yamaha zifite aka kantu kitwa sound creator. Umuntu wese rero ufite piano ya Yamaha yaba guhera 700 900 izo ngizo zose zirayifite. So uraza ukayizamura volume yayo, ukayizamura ukayigeza 127, ukazamura no kuri touch sense. Ndabikora nihuta kugira ngo abatabizi muzasubiza inyuma, ariko icy'ingenzi nuko biba biri kuri YouTube. So rero uraza nanone maze kuzamura sensa ngejeje kuri 83. So ari akantu ka back ku bafite piano nk'iyi ngiyi mfite, ariko n'abadafite piano nk'iyi mfite, tuno tuntu tuba turiyo ku Yamaha menshi. So nkoze hano, hari hano kuri common, nje hano kuri sound, kuri kano ka kabiri ka sound. Yego, nkoze kuri next. Bahise banyohereza hano. So hano naho nshobora kuza nkazamuraho gatoya kuri bright na harmony nkayimanuraho. Depth nayo wenda nshobora kuyimanuraho gatoya hasi. Ni ukuvuga nuko bimeze kuri bright. Kuri sounds, bright nayizamuye, harmony nayimanuyeho. Nkoze nanone next, nkoze kuri next hano. Okay, banzanye hano mu bintu byitwa ama DSP, ni ibintu by'ama jazz by'ama chorus. So ndaza hano kuri chorus yaga, ndaza hano kuri chorus mpindure kire kuri ku ya 6. Urumva ko ijwi ryatangiye kuvuga. Ijwi ryamaze kuvuga. So ubishatse n'ibindi wenda reka tugereje aho ngaho. Ka kantu rero nkunda kubabwira, ari akitwa direct access. Ku mapiano menshi kaba gahari guhera kuri 600 700 gutyo. Ibyo nabi nkuko nabibabwiye byo nabimaze kubivugaho ko abantu bafite amapiano nk'ayo ngayo. So kugerageza gukora nihuta kuko gihe cyagiye. So direct access kaza kuri DSP. Ibintu biba birimo hano byose ugomba kubigira 0. Ngiye nuko nsanze nari namaze kubigira 0. So haza ngakoraho, azamura wenda hano. Ndakeka ibingibi byo namaze kubyigishaho. So ushaka kuza ukarisevinga ukaryita uko ushaka. Ngewe namaze kurishyiramo, ndumva nta n'indi mpamvu yo kubikoraho. So ubwo ni uburyo bwo kuregera Sero. Hari yitwa Saint Base. Hari amajwi rero y'ibanga nshaka ko
mbigishaho ahantu bayasanga. Hari amajwi menshi tutazi, urabona abantu benshi bareba aya majwi bakagira ngo niyo yonyine ahari, za piano, za gitari, baze, ibiki byose, ariko hari andi majwi yihishe aba yihishe. So ushobora kuza aho wakanda hose, ijwi ryose wakanda iryo ari ryo ryose, uraza ugahita ukora kuri apu. Ubwo tuvuge ko wenda nshyizemo piano, nshyizemo piano yanjye, muri kuyumva ko irimo. So apu, uraza ugakora hano kuri apu, iyo ni step ya mbere. Reka mbisubizemo, murabona ko piano yanjye ni ukuyaka imeza, ariko uraza ukakanda kuri piano, ijwi ryose ushakaho, ukaza ukareba ahantu handitse kuri apu, kuri tuno tuntu two hasi, ugakandaho apu, ukaza ugakaraga, urabona urakaraga, bakakuzanira GM and XG. Aya niho hantu hari amajwi y'ibanga yose mubona. Hari abajya bambaza ngo senti baze ntabwo ari kuyibona, cyangwa se andi majwi yandi abantu benshi batazi. Nahisemo kwita amajwi y'ibanga kuko ntago n'abakoze piano bayashyize ku ruhande. So uraza ukaryemezaho kuri GM and XG. Harimo amajwi yose, yaba amapiano, amabaz, amaorgani, amastrings, amablas, ni amajwi menshi. So rero ku bantu bakunda amabaze ameze neza, uraza ukayasanga hano kuri kanongera mbisubiremo, uraza ugashyiraho ijwi risanzwe, ijwi ryose washyiraho haraba ari akantu kanditseho apu, ukaza ukagakandaho, ugakaraga, ukaza kuri GM and XG, ugakora kuri baz. Hari amabaze menshi, amabaze agiye atandukanye ataba muri aya masetting y'ahangaha. So hari senti baze rero ya mbere niyo nkunda gukoresha. So ubu ngubu nashyizemo bya bindi byanjye sound creator, nkazaho nkazamura volume nkayigeza kuri 127. Sensor nayo ushatse wayikoraho. Bright rero iyi baze nayo ndayizamura, wenda harmony nayo ushobora kwizamuraho gakeya, dimf ukagabanyaho, ariko bright cy'ingenzi ikaba yazamutse. So nariregereye muri ntuza, muri main, ariko none ushaka ko rivuga ryikurura iri jwi, uraza hano kuri sound creator, hari ahantu hitwa mono. Iyi mono ituma rigira okay. Aka ni akantu k'ingenzi nari nibagiye kuberekaho. So kugira ngo iyo nani ivuge iyo mono, hano muri creator uraza mono twashyizemo, ugakora direct access, ugahita ukora kuri pitch bend ukayikoraho wimanuraho gutya. Wamaze gukora kuri direct access, bakuzana hano hantu. Icyo ukora, iyi mono rero kuko ngewe nayishyize kuri main, nshobora kwizamurira hano. Urumva ivuga yikurura kubera ko umuntu wenda ababishaka ubwo bazabikora. So nuko nguko. Iyo ushaka rero uraza nayo ukayishyira muri chorus ya 6. Okay. Ukaza kuri direct access. Direct access ikunda gukoreshwa cyane, niyo nkanzeho. So nkaza ngakoresha DSP. Ibintu byayo, ibintu rero bituma irandaga nkabigira 0 nk'ibisanzwe. Nkunda gukanda hano, nkahita mpindukira hano kuri kano kantu nkagakaragisha gutya. Yego, byose ukahita bigira 0. Urumva baze ko yabaye neza cyane. So rero si ibyo gusa, muri hano hantu naberetse hari amabaze, dushobora kuhasanga n'andi majwi agiye atandukanye, amapiano, amajazz. Hari amapiano, hari uburyo bwinshi, ama DX Legend, ni amajwi avuga neza byatari byambye.
ijwi rivuga sustain yaryo, kubera ko abazi sustain ni kano kantu k'umutuku, ni ijwi rivuga neza cyane. So murakoze rero guys, abatabibonye ubwo ngubwo sinzi ubwo baraza kunyandikira inbox mbiri ibyo mbasobanurira, cyangwa se bafate nimero zanjye kuko nkunda kuzishyira munsi. Mukomeze mukore like, share, tugejeje abasubscribers 2,900, ariko ndashaka ko byuzura 5,000 nkuko nabibasabye. Mukomeze munshyigikire, murakoze.